Ti mi klimne, on mi klimne glavom, ja kažem žaba. Za reditelja je najbitnije da čovjek zna šta hoće da on taj film ima u glavi i da se baš lako sporazumijemo. On je jedan od reditelja koji voli da radi sa glumcima i puno pažnje posvećuje tome kako odigrati. Ima i drugi ljudi koji vode računa kakav je kadar, svjetlo, šta znam sve, a on puno pažnje posvećuje glumcima. Ovaj film ima dosta u sebi, i pored trilera, nekih trilerskih detalja, malo horora, malo akcije i on je psihološka drama. To treba baš dobro odigrati da se ne pređe neka linija prirodnosti i da bude uvjerljivo. Čekam smjenu straže već sat vremena. Ova je došla ovdje da mlati golom guzicom. Gdje smo srčiju? Mrs! Za vrlo kratak period, prvi dan snimanja sam već uspostavio dobar odnos i sa Vukom i Slavkom, sa Macom, sa Draganom Marinkovićem, sa Ljubom Bandovićem, to su sve vrhunski profesionalci, vrhunski glumci. Sa takvim ljudima najlakše i najbolje raditi. Aleksandar Stojković, njega sam upoznao još prošle godine. I još neke glumce znam od ranije, a imamo jednu mladu glumicu, ona je student 2. godine akademije. I ovo je prvi film i to je jedina ženska uloga u našem filmu. Svi smo se potrudili da je na neki način uvedemo, ali ona se brzo snašla i mislim da je već potpuno član ekipe i tako. Šta ste to ovdje uradili? Pa ništa, uselili se. A već je ovo bilo spaljeno i uništeno. Ko vam je dao pravo da se ovdje uselite? Što se tiče same ekipe, autorskog tima, imao sam tu sreću i zadovoljstvo da zainteresujem neke od vrhunskih filmskih autora u našoj zemlji, počev od Dušana Joksimovića, direktora fotografije, preko Marka Glušca, montažera, scenografkinje Zorane Petrov, Lane Pavlović, kostimografa i tako dalje. Znači, imao sam priliku da imam oko sebe saradnike koji su to dobro razumeli i koji su uspeli da zajedno sa mnom naprave tu neku atmosferu koja mislim da je jako važna. Neće zorata svanjava. To je za mene u svakom slučaju veoma poseban i, da kažem, drugačiji postupak, zato što sam podredio sve jednoj logici i razmišljanju koje nije tipično i nije kompozitorsko, već je mnogo više filmsko, impulsivno, čak možda gledalačko iskustvo koje smo preneli na sam film s idejom da ispratimo onu nit za koju se organski vezuje svako ko film gleda. Tako da smo prosto pokušavali da ostanemo na tom kursu. Ja sam se potrudio da napravim poseban sistem koji podrazumeva mnogo učitanih instrumenta koje mogu vrlo direktno i brzo da odsviram. Zeka je učestvovao sa mnom, shvatili smo da nam odgovara bukvalno jedna vrsta muzičkog pristupa koji je kao neka vrsta sessiona gde smo zajedno prolazili kroz scene, svirali i pravili atmosfere vrlo impulsivno, direktno i trudili se da to zadržimo. Da prosto ne dozvolimo da muzika uđe u onu kontemplaciju, razmišljanje, da ona zapravo nikad ne postane smišljena muzika, da ostane jedan atmosferski impuls, tekstura, koja naravno ima elemente muzike, ali ona ima i elemente psihoakustike i nekih drugih zvučnih, da kažem, psihoakustičnih fenomena. I praktično smo imali princip da tamo gde muzika treba da ide, nećemo je staviti. Zapravo, došli smo na kraju do toga da je muzika posledica dešavanja. Muzika je na određen način komentarisala posledicu sadržaja. Znači, zanemarili smo ono što je prvi plan ili direktan plan radnje, nismo se bavili dramaturgijom. To nije soundtrack koji je pravljen s idejom da se sluša kod kuće, on ne sadrži takvu vrstu muzičkih elementa, razvoja, sadržaja i tako dalje. Shvatio sam iz nekih komentara da ova muzika i tekako ima svoju autentičnost, težinu, prosto ljudi je primećuju takvu kakve je, a ono što je možda najinteresantnije kada sam kroz nekoliko meseci poslušao taj soundtrack, ja sam bio zadovoljan samo atmosferom, tako da u tom smislu ta atmosfera može da se sluša i kod kuće. Film je u velikoj meri napet, ima dosta nekih akcionih scena.
Tako da smo mi imali potrebu dosta veliku i za specijalnim efektima. Firma Mirnovec na čelu sa gospodinom Marijanom, koji je veteran tih pirotehničkih specijalnih efekata još iz stare Jugoslavije, pa preko nekih produkcija koje je radio Branko Lustig i Spielbergovih, ne znam, Schindlerove liste i tako dalje. 3, 2, 1, sad! Stop! Tako da je gospodin Marijan sa svojim timom napravio zaista sve te pirotehničke efekte na način koji je zaista vrhunski. Ja mislim, dobro, ja se skobeljavam. Tu je spreman i kao akcija. Tamo ide. Sirovino, ne boj se. Neće niko nauditi ni zarobljeniku ni tvojinu. Ne vjerujem, volio bi da ti vjerujem, gospodine poručniče, ali jebi ga kad ti ne vjerujem! Ajmo, idemo tiho. I akcija! Akcija, akcija! Sirovino! Sirovino, ne boj se! Neće niko nauditi ni zarobljeniku ni tvojima! Jebi ga kad ti ne vjerujem, gospodine poručniče, a volio bi da ti vjerujem! Sirovino!